I pozdrav svima ljudi, sa vama je Vazda, mi kao što vidite igramo CSGO Competitive, inače ovo je druga epizoda, evo warm up samo što se nije završio. I tako evo, krećemo, mi smo teroristi, za malo, dobro je, nema veze, nam se neki dobar tim, mali frame drop, nema veze. Hello guys, da vidimo gdje ćemo da idemo, ovi svi čute, ne znam zašto. Hello guys. Lol. Ne znam da li mi imitira ili šta, ali idemo na B. Samo pratimo ovog sa bombom, inače FPS zaključan kao i uvek. Ajde, ovi troluju, mislim trolovali tamo u... Evo vidite. U ovom, kako se zove, warm upu. Znači niko nije htio da ubija. Ajde. Da vidimo. Dobro. Gdje? Iza. Ako crknem, dobro. Da plantam bombu. Jedno ga u... Kitchen. Dobro. Malo sam se učutao, možda sam... Dobro, nice. Good job. Idemo. Lepski. Nisam trebao ovo kupim, ne veze. Go B again. Idemo opet na B. Idemo, kod mene bomba. Ne znam što ga kikuju, ali nema veze. Ovo će na mid, koliko mi se čini da... Ne vidimo. Go in. Čuo sam metak, ne znam odakle. Mislim da je iz kitchena. Ubre, 10 HP-a. Dobro, to je to. Plant. Da vidimo. Jo, koliko falilo. Dobili bi ekstra cash, nema veze. Dobro, I'll go B again. Opet bomba kod mene, ja šta je ovo, ne znam. Yeah, go ahead. Striker, I think you good player. Da vidimo. Sljedeći. I think Striker is worse person than Hitler. A lol. Jo, da smo gubili. A jo, 1B. Nema veze, da vidimo. Dobro. I crko nam lik. Evo, dvojica idu kroz kitchen, da vidimo. Na koliko trojica na dvojicu. Idemo, ovaj kroz short, ja mislim da će njemu biti tu. Dobro, nice. Još, jel manj? Jeste. Ajde, evo. Apartments. Da vidimo. Što se to čulo, nemam pojma ovo. Plant. Green plant. Idemo da vidimo. Striker plant, you fucking 16 mongoloid kid. Lol. Hajde, ja. Be near the bomb. Cool. Jungle, I think, maybe. No. Dobro, to naš bija. Dobro, nismo ga našli. Tu smo možda ga i nađemo sad. Dobro. Evo, mislim da je vreme za AWP. Sad imam pare. U zadnji sam. Dobro, imamo AWP.
To je to, što ne možemo, ajde dikovi možemo na midu, algo mid, idemo, dobro nije bomba kod nas ovog puta, ajde imamo, znači, čini mi se da je dosta solidan tim, inače tek sam uključio CSGO, ping 170, to je po običaju, ovo što se okrećemo u ubre, dobro, jedan manje. Čisti. Možda su naši. Flashlins, ne znam odakle. Ne, to je naš. To je to. Nice. Easy win. To je to, mislim da smo ovo pobedili, ne znam, ali jesmo vjerojatno. Znači ja sam CSGO klip prošli dobio dosta prikaza, tako da nadam se da će i ovaj. I ako vam se sviđa epizoda do sada, bacite sub i like, može neki komentar da kažete šta popravimo, a šta ne. I'll flash mid. Ubrezam malo. Fuck. Nice, you so careful, thank you. He kill you, careful. Šta je pričao? Nema veze. Plantavam bombu. One mid, one short. Nema veze, ajde. Da vidimo šta će bude ovdje. Nadam se smo pobedili. Check city. Dobro. City. Dobro, nema vremena. Sad kad defuzali. Od crko, nije dobro save-o. A mi zadnji. Dobro, ali popravit ćemo se kasnije. Imamo kalaš, ovo. To. I ovo. Idemo sad malo B, nismo odavno. Ja ću bombu kupim, ajde, što niko neće možda. Ili ne idemo na B. Znači taj televizor gasim po običaju. Ajde imamo. I'll flash. Evo ga tamo. Mislim sam vidio jedno, ne. Ne znam gdje je liko tišao. Dobre. Ti refleksi. Opet sam zaboravio da imam bombu. Ne vezi. Možda bi stigao. Dobro, nećemo ništa. Treba nekom drop, ne treba nikom. Ajde idemo. Go away. Ne, znate. Nisam vidio. Glavi svi dvojca mid. Dobro je. Ovi znao da bih hopao onako. Ajde, cool. Shit. Znao sam. One palace. Dobro, sad dvojica na jednog. Cheaters. Lol. Da vidimo.
Yellow maybe palace, I don't know. Yeah, palace. To je to, i plantao bombu, super. Inače ledene mi ruke. Ajmo tako, idemo mid. Nijednu nismo izgubili. Da li možemo da pobedimo sve kao prošlo? Mislim, prošlo smo, ja mislim, 2 izgubili. Tako nešto. Ali ovo je još bolje za mene, manje editovanja, manje čekanja za upload, manje svega. No, flash me, please. Eto ide prvi. Nekod puca lik, to čujem metke. Ne znam. Ko dropa bombu, kaži mi. Vidio sam puška pala. Oh shit. Where is he? City? Tak. Jesam. Jungle. Jungle. Blue go in, maybe. I don't know. Da vidimo. Evo, ubio ga lik. Bravo. Ovaj plavi. I opet smo zadnji. Samo 3 kila. Ne ide mi nešto. Ali dobro, važno je da naš tim vodi. A ne mi. Ali dobro, potrudit ću se da popravim ovaj skor. $0. Kako hoćete. Get the bomb. Cool, gledajte, ovi samo bacuju bomb. Yes, you do. Samo malo. Čujem nek. A to je naš. Ko će miš. Idemo tamo. Plant. Ubre, to naš se. Mislim će kroz pelas. Ubij ga, dobro, nice. Inače, uskoro i moj drugi jedan kupuje CSGO. To jest, znate ga, prve 2 epizode on snimao, pa ćemo zajedno da idemo, kako se kaže, zajedno ćemo da igramo i bit će mnogo zanimljivije. Ovako, samo da pričam, inače, čekaj, dobro. Idem ja mid, ne znam zašto, ali ajde. To jest ne, idem sa ovim što ima bomb. Dobro, ovo je radio televizor. Ajde, da imam, oni su na A, idem ja isto. Left, right, jump. Cool. Da li se to uradi? I izgubili smo, nema veze, evo prva izgubljena. Još koliko nam treba, još samo malo. I tek 9. Da vidim, još 6 ne, 7. Ali dobro, ja ću da uzmem bombu pošto niko neće. Kumbak. Idemo na B, tamo nam je lutrija. Uvijek tamo pobeđu.
Kobajagi flash. Vidi se. One is jungler stairs. Det är kitchen, a? Ako mi ukoči miš. Var je jedan manje. I'll plant. Idemo. Apartments. Ja, bre, nema veze. To onda prekinem ovaj plantanje, on izletao mi. Not a valid, it's smooth. Idemo AK-47 i flashbang. Ja mislim da smo izgubili, ono ne znam zašto. Idemo ovamo, neko puko. Vidio sam ga. Stairs one. Fully connect. Purple alone. Lol. To je to. Evo, došlo vreme za AWP. Ima... Why would you smoke that, man? You just killed me. I'm not ranked at all. It doesn't matter though. She's Mid window with up green. Go, go, go. It's literally killing your entire team. nice, yo. You red trap. Window. Oh, red trap. Lol. Evo, zamjena timova. Ovo je bila dobra polovina. Evo još samo 2-3 pobedimo i to je to. Imamo gear, kevlar i to je to. Neću trošiti ostatak. Da vidim. Da vidimo, ovdje je prazno. Na midu, a? Do not go away. Znači nas, on. Oni su ti išli vjerojatno kroz peles. One is city. Evo me nazad, ono smo izgubili, ja mislim. Evo, imao Deagle Power, oni su Uff. Ej. Čujem ih, čujem ih. Olej. Cool. Gledaj ih, retar. Evo, gubimo, nema veze. Evo, vratio sam se, znači, otkinuli nas likovi tamo. Znači, A again. I think. Cool, da li sam ga promašio? Ajde, cool.
Me zezaš? Samo 41. I jedan hit još plus. Ne znam, ne idem izdigom kao u prošloj. A ni ovom liku. No, ni ovom liku. Bre. Come on, we can win this. I think it's lose. Yeah, dude, there's no way we're gonna win this, dude. We're Yeah. just too far behind. They're too strong. But I'm recording right now, so I want to make a short video. Da vidimo. Info? It's B, it's B, it's B. B, one No. B. Are you sure it's B? It's even like... I saw one guy A. Like, Možda jungle da vidim. Nema ga tamo. 5 HP man. Tako je. A još dve i to je to. Znači, posle ovoga znam da dobijamo drop. Striker. P90 beneath me. Yellow, come here for P90. Otišao lik. Dobro, imam revolvera, tako da ne bi trebalo da ima problema. Mislim da je čisto, nisam siguran. One mid, znači... Zna se. 3 mid. Who took my gun? Dobro, jedan manje. Bre. I plantili bombu. Sad nam još dve samo trebaju. I to je to. Znači... Ajdemo bizona. I to je to. Ali treba bi da saveam, ali nema veze. Sad... Idem ja B ovog puta. Tako. Can you finish your fight, Purple? Purple, come. Crouch. Thank you. I know that boost. Da vidimo šta ćemo. One lane. Čujem ih. Odakle? Jo, oni su na A side. Oh, blue, please. Bravo. Gubio. Ovo ide s leđa. Možda. Ovaj striker nijedan kill nije dobio od onog trenutka. What? Šta, zašto je to uradio, nemam pojma. Evo vidi ga. Evo ga. What the fuck? Evo sad cijeli se nabudimo. I tako, ajde idemo, ajde plus. Sad su uspaničili.
Lol. Ne želim da preživim. Ne znam. Idemo da proverim kitchen na brzinu. Nema nikog, super. Dobro, to je to, pobedili smo, ajmo, možemo se zjezamo malo. Kao sam čuo nekog. Čuo sam. Što šapuće? Ne ukočujem više. To je to. I to je od ove epizode, da imam drop, šta će biti? Amber Fade, dobro. Koji XP, to mi se sviđa. I to je to od ove epizode, ako vam se svidjela obavezno ostavite like i subscribe, može neki komentar da vam kažete šta je dobro, šta nije. Evo kao što ste vidjeli rankovi kakvi su njihovi, oni svi rangirani, ja još nisam. Tako da je tu velika razlika. Ali da ne dužim više, to je to i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Poz!